kuruga kanyampu mbageta kanyampu kuruga kanyampu Johnny Rwashameire ntunga okay kajara yes no product yokwe konka yija kubasa kusavinga ihanga no kuterezaga mu amajezi okutwa kubasa kutwaza ibintu bitari mwenda bumwe kwegamba umuringo ogweberagiro ogwine kuba nugushikirizibwa kugira ngo ibintu biguma mu buteka okwenda kuyahe hondano etari yemwe nemwe omaka gaitu no mu ihanga ryitu okutwarira hamwe hazo butamanya beragiro tukiri kuyaho mushango so twahirwa tukamanya kiragiro obuno wasakushanga hajira honokaho utakamara gatomera and when actually abakubitushamesa bar willing barya omwami Capson twakwakira babare munonga kunyakira nabari kutureba murire muta birota charite ndirece nishimira munonga kuba ndiyo muri yogo mwanya roya ningasho munyabirajyo nizarwa kanyampo munyapo ko kajara muri tunga mu district kandi nishimirwa munonga okwijja kongera kuteka ho muganda kushomesa abanya Uganda abo kwanura ko kwanoshoma n'abantu binjya ko bakwatiro kucyara munonga community bweni kuba kushomesa ni wagere cyuwaraga muningo je cyuwayega n'ikirungi garaka okushomesa abantu bweni kiye kujya mutugume tushomesa abanya Uganda tushomesa abantu bitu barege ombetamanya kicho bagambo butamanya tikiri kuyo mushango orukuzo mukoti oyine mishango tugita abashinyomera mutambita kushomanyesha ibyo tokuza kubivuza mushango no wagukora mushango no wakoze washaka no wamushasize kandi turebena nabandi abantu nubatembera ahatamanya bw'abandi Uganda take advantage they take advantage shango umuntu wena thriving yiguru konka ariyo na nigabanda abutamanya shanga abandi yabatemberaho ashanga abantu bitu babona usasire mfutahireho kace kinde habazire wo bineho tubaramusiye wo bari munonga za wamukwarake namusiye abazire banje Reverend Canon Charles Capson no mucyara we Inid Capson nabone baramusiye nabarumuna banje bona nabanyanyazi ni baramusiye nabana banje n'umukazi wanje nangwa n'umukazi ni yahiyo muriti namazara natatuza nawo ni baramusiye ariko kandi watandika nani famazire bebare kushomesa abo kwa we are really benefiting from their school fees ni baramusiye munonga kandi kunda nabana nabanyano banje bona abanyakajara abanyano banje abanyakajara ni basima abanyakajara bakanta mu bwesije bampuburu rwinje nabo akabiri bene madaganise nayo biri na mukaga abanyakajara nsa kuba turahamwe eshayo no mojo nagarukanye yo kunareba okentwe nango otushomese omuntu kuza kutunga timo kumukucheta konka obwa administrator bwe bintu bwo muntu wafire konka atasijire buragwa process ki itkubasa kurabamo kugira ngo ibintu bizombuteka bigiro waberebera oriya nobwa tarasijire buragwa uburagwa cyo niki administrator no waki there process yo kwa administrator uwo muntu wafa atasijire buragwa iyo neha bari mnonga owe mnonga charity kuleta program nujinkeji kana management ya TV kuleta program nujinkeji ate abantu inji icyo kubanza umuntu kagamba haburagwa koroburagwa tekateka ngo yakufanyisha kare twekiri kandi koroburagwa wabukorota kashi na fantasy gire buragwa ibintu byanje bikagenda biti hatko kufota sigire buragwa nibambaje mu rujumba kigamba he has died tested mwini yafata ataragiri haza ko kufota ragire kugira ngo ibintu byone biza kusigaraho ninga shibyandagara ni hari witeka erukuyamba kureba ibintu byawe okubyabasa kutwazibwa koko butakiri mu magara gensage mbona ko kufuta ragire noza o administrator bakuhereza impapara zo kwiza okutunga letters of administration kugira ngo umuntu atakafata ragire zo mu bintu byo muntu mukatandika kubibagana kubiguza ubwo no mushango ibakwita intermediary ngwe n'umuntu yafata ragire cyo kubanza ribuka mu matunga death certificate yogo muntu akwa kuzo administrator bakubuza leta death certificate kuprovinga ngo muntu akafa simba hakata no har kuronda nyowe munyanya nyowe mukazuwe nyowe mutabani nyowe iba no hashime kwa na certificate okuza kuronda letters of administration kaje ngiyo nka one of the beneficiaries ninga abantu wena baguganyirwa mu ryebe bintu waje ebintu bitika byasigara bityo kandi tuenda kutunga letters of administration tukoreki mbani mu mamu yakozere mu muri muka family mugumanya ngo naka Eliakimu Charity no barukuza kuba ba administrator hati mwe numba mwine death certificate numba mujironzire mu kitoro wa administrator kuza kugira ngo nyowe natunga interest yo kugira ngo mbe ninye naronda letters of administration nimba natandikira nkahi mbonenzeyo hati ko ubiro kwinjifire nibikirizana
mukoro rukiko muhamu umuntu ko hadagiziremo obutikirizana nabwo mbijaba bashitamisa bahi aba administrator general babashitamisa babahandikire barahamuzo mbakawo aba district aho babihira muri bashitamisa urukiko na nabebembezi bebyanga asha administrator general naje kumanya tangu akora urukiko ebyarwa muto byababirungi hati administrator general ukakubaho icandiko aboherezo wakawo twashita urukiko rwitunga family mutakashita mu rukiko kaje ngumwaraga y'ingu mwenda letters of administration weka ujya kubanza akora no kubohereza wa chief administrative officer kawo hati nabo bababonero omuntu aho office bomba bintu mu officer zabo gukora ki abukora hanshongezo hati babahereza umuntu aza on ground abashitamisa bebembezi na local leaders babashitamisa muzo mu rukiko mwena mu consentinga muyicereza na ka family mukora na minutes mbahandika byona ogunu waratubere administrator nuwo tuyihamuka family ibintu bitu nebi beneficiaries naba utwaro mungu atubere ba administrator babakikisa bo ba trained bo bakaba tendiko kucikisa abantu bakamanya ngo kurije kutwareba bunora kwasa kuba administrator hata mukiza kore bahandikwa na minutes zo mwazi kora na consent yanyu mu byoherezo wa administrator general arebo mbipapara byanyu kosi mwino death certificate mwine ndanga muntu zanyu mwinoho ibyo ne baraga kuriya bakikirizana ibintu byo muto wafire nebi ba administrators abayihamu naba ibintu bakadika muri byona batekamu na ba beneficiaries bona babatekamu kugira ngo muyikirizane manyongo ibintu byo bintu bitwine ba beneficiaries n'abantu kuzaganyirwa mu bintu mwena abandi yo mutabani abankandi yo mukozi nintura aho nkabona ya habo mwena bashimye kubana batunga ha bintu ebyo no ba beneficiaries hata bachezana n'ibintu babiristinga nango no bakwa honga properties ko bazi dispute no mudoro ko bayine inka properties unkaze rumu intongani nazo bazitekamu bene bitu yona babitekamu babigyorezo wa administrator general ochera kubiteko wa administrator general bako bene baza kushijime papura bo bakoreba kweta certificate of no objection hato kwetakashire takashire katugaruko ikigambo administrator general Mprachona chaba chango no shotiri mbasa kumushango banko wa Museveni hatogwe arinka hi aryarengo chi mbone muronde nyonko mwaharu administrator general ni office ya government erukora aha bintu byo muntu wafire ataragire neshangwa district agomboranga no muri mbara heruho eri action shari general office zabezo ryo muri mbara nyana waho imana wamanya hayi ndwana gishanga atkora kwija nka ha district bakuga aha naka hambara office zawo bakugambera ngo za ntungamo twineyo officer akuyambe za bushenyi twineyo rakuyambe za habo bano bakugambera nango no kuza Kampala kaje ngo za Kampala office ya administrator general bomba kugambera ngo twine office oguno warakuyambe umucanga cyawe kwizo ngo ankore region office zidimbara hato jambara office zamugeze tuzirika mukozi hato oshikayo bo obashobora bombamba amanyicho kukora bajano nindega ntungamo nindega kajara hato bakusindika nkahi offices zizo barakora iki abarakweri hata aho utakatunge letters of administration mwaiza kushitama mukikizana bakaja ngo oguno waratunge letters of administration haza priority nibagihereza ubakota spouse na abasako mukazi ningo mushije kibanyi y'abantu bafire n'inganywe n'abandi fire de nibanyi so mbone spouse umushija ningo mukazi uruko baruho nuba kwa priority bakutwara umugisha bwo kubanza haza ekinde kintu kikure cy'abantu bine kumanya spouse nari umushija ningo mukazi konka habushoro bwo burubwe ubwa buri government ya Uganda kwikiriza utakaba buri manya ko habitinga na Jeta kashite kano mukazi wanyu sakushanga unakora kumukazi konka mwaza kuzo marriage izikumanywa bajengwa akasho mu mateka manya tukwekiri kama gayi yafata kantire beta yafata kajire muka batira abantu bachimangu ninye mukazo hata naho ni hata baza kucherenjinga chi umajengwa spouse we ntumangu mukazi konka waza kuzo mu validity ya marriage ningashi obushwero burubu atushanga byachikama bishikama tuzombana ati ukikama bari nico bagamba bareba abana buri bashijuma umuntu oruko basa kutwara ubunanizubwa aha bintu ebyo banishe ntobo namwamuronde
nanoko yena babasa kwata no abamukwasiriho munonga mwe n'abamushikira koko umuriye ubona bashangana na koti ya mwareto ubutwareba nka administrator kote kamushijima nango n'aba administrator geno bakamushijima bakashanga ngo ubwo gutayine vunanizibwa ningashitara abaseku ebe bintu kubiteko mu nkora nubwo ari abarukuruzi no mwe mwamuronda itwe nka koti nigashika aba administrator geno ntireba tutwamatera munaza gukora umuntu mugoshe kubakoze hata bakora ki bamuzubira administrator bajya mu ronde mu ndije orabase ku ba administrator hata aho no muntu kuba yafataragire kugira ngo umurebe ngo niwe turuho umuntu wafataragire kurango mwabanza kutunga administrator okutunga letters of administration hati na mutaka administrator general kurwa no kurwa mukota tuje kumkurwa administrator general ubona abahereze bakoza certificate of no objection hati kumwarga kuri ya mwine papara zanyu bazishijimo administrator general bagira ngo ugu tibine shonga kurigero kuto abareba babahereza certificate of no objection bacheza certificate of no objection hati mukorana ka advert mu mahurire mukora advert mu mahurire tutamu bukede the new vision mwene yone y'abantu bakwasa kushoma kugira ngo abantu abakuza kutunga letters of administration naba no bari mu process yo kutunga tuhanditse tutoreke ngo abantu baratutunga hari baba berekire ngo abantu bakunda kutunga ki letters of administration hati mcheza ku advertising ngo mahurire mu mazo process yo kutunga letters of administration mwina mahurire ganyu mukora application petition mu court ataho nho turatandikire umwami Eliakim twahika kugira ngo twacikire twarebere no hari aba administrator na administrator general ya leta kachiko ke twaronda yakubasa kuba nakikora yatereza wajetota certificate of no objection hatejo kuba dutuhangu twahandiko mu papura z'amakuru ababa nibo bari kutekwa kuba bariyomba kutunga letters of administration nibo bakuza kutunga letters of administration aho gatube tukomeraho twaza kuza umukahumura mwana wanje turagarucaho nho turasimburire tukareba hati twaheza kuzo mu papura z'amakuru ecyo kuzo mu papura z'amakuru cyo nicimanyisaki nantatire mu what happens then turena nendebwe ziri kweyongeraho katumure netugaruka How many times do I have to ring this bell so that you come out of that house? Give me that. Tell Nakato to give you 2 sticks of cigarette. Don't run. Just walk normally. Not bad. How is home? Dad! Yeah. Our house is burning! What? Our house is burning! Burning? Mukasa, do you still keep your money in this house? Avoid keeping money in ceilings, gardens, pits, and pest-prone areas so as to minimize the risk of losing it. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda.
tabarukayo omukahumura ko ntiricho charity omuhereza bwa program ya sisimuka tuyino mjenyi witu utwa twayanjire kandi utwaganira hanshonga twazishize gati na gati omunyamatiro Eliakim Capson atumanya kandi turya hanshongeze kwatinana omuntu wafa atasigire buragwa omuntu kuzakuba administrator webintu bye ebyasigara process neha mwe twatwarebe twatwarigire hine twatwahika tuzagaruka nyuma konkata twahika kugira ngo kwakweza kutunga certificate of no objection kurugo wa administrator general ine kubana abantu habwa ati ibintu byona ni hatko variye ninga shi omu ninga basha twahereza kurije ibintu byene ati kote gumya katahe mu abantu bakamanya kugira ngo leta za administration ndeze zibakwereza waba umutatarekire buragwa hari umutoro kubarekire buragwa konka umburagwa bwe atagandire ngo nakana no barabereki no barabere ba administration nga ku executing haza nawe yahandi ko buragwa atagandire ahari aba bantu baratunga umuntu arafunanizwe hati nawe naza kushabaki naza kushaba nawe naza kwaparenga kugira ngo barondo umuntu orabe administrator ninga shi oratware ibintu byo misho process nabo mbaraho muri nabo mbaraho mbiye batekamo ibintu byabo nabo babitekamo bagamba babahereza umwiri babakutiremo baba batira umwiri bakabagambira ngo guna nakana baratware nabo mbaraho mu process konko batunge bakweta probate nayo probate ije nene kwereza amani ukuza gukora ki ku executinga ibintu kubiteko mu nkora waine wiru abantu bona bagambirweho nabwo muzo process ni yemwe imuntu oza kutunga ki letters of probate muri bakwereza ibakweta probate letters of no uriya kafa wonka yasigoragwa kandi yasigaye atanankana waravunanizwa bintu bya na waine kora mu process ni yemwe onke papa bya kutunga byatanaho cyane nebyo ikiga cyandiko bajya ngo probate kugira ngo we bakaba mugambire
then abo batagambireho nubo turu ariko shanga tiyasiga baragwa completely yasigo baragwa ngati yabagamba ine no wabasiga ngati yabagamba hatejo process nemo nawo natunga kintu batunga babine kutunga letters of administration hatwahiko mukoti biriya byona twabitayo twatunga letters hamatunga shitabaho kweri yona umuramuzi yabareba yikiriza baba signingira letters of administration bazukwasa iroko muzo ku execute ngachi baragwa ninga shibintu muzo kubibaganisa kuri giteka nkukuru kugamba now obo baze kubibaganisa ninga baze kubirebera kasho bwose ati ebintu okubireberera kwabyo no kugira ngo kwe bakwereze ibintu imwe ka family nimwenda kubagana ibintu ba beneficiaries nabo yenda no kubibaganisa bayenda mbabireka hamwe muno mbireberera kugira procedures zirarige mu gutwarezaho tware mwene kugira uko mukizane ka family kwinece buzima we bari hati ezo leta zo nishizo bakwa bakwiye nizimara imyaka 2 kugira ko after 2 years is expiring no manyisa nimba ntatira administrator nimba na expiring nawo imyaka 2 kero kwaho umurimo go utaka guhereze ninga sho umuhine kimugwenda kwara muze mbazo renewing ezo leta zo nishizo mbazo renewing after 2 years mbazo renewing ninga sho bazigarara busya umugumbuza muno mukoremerumo umutwe watebekanise ngo bikorwe nyonka administrator hine binantaka kozere konke myaka 2 yaho so ni ingaruka yo ngaruka bagarika bazuri renewing then chindi abantu kibinde kuma kugira ngo abantu abinji no shanga batandika gukoresa ibintu ibakota intermediary kugira ngo nuko mutiyare ko buragwa ibintu nebyabazire banyu numbimane byanyu mumutandika kubigabanisa mutatungeta zo administration ubwo n'umushambo kandi ugwa criminal intermediary kugira ngo iwatandika kuzombintu y'umuntu wafire otine rusa ebyo komera kujya tikishimuri yakana umuzire wanje nyuka baturikire katino yineki ibi byo naro wakora bakana banyicerezamo itwe katwicerezana ngo tubibagane katwabagana kahatariho ntongane atomushango guri shato mushango yikwizera hija kugera mu butikirizana nyesyo misho aho mutakajata apana do bansera ati ningachi byo ngushe ibintu byo mukabitwaza mutu baje ibintu katwabagina hano wabaganisi no leta zo mission zirinkai zero mshango so beta kurabo process eji okusura kubitwariraho ako notakamanyisha yona na mwijukuru waona na muharao naza kuruga yati nyoshe ya mawe turagitunje ningachi ngiba bakamusera bakabine kubamba muhereza cyangwa hate mshango ikoraki twahibura koti mu police no ine kutunga leta zo administration kandi mukikirizana then hari ikindi cyo kugira ngo iwe kore watunga leta of administration ebintu byo tubyawo yes kabye byanyakufa kandi hatesha heji ninyebembera abine kubamba bifuna kubyo natibyanje ibyo natibyawe so oine kuba icyo raze gukora cyona oine kuba ine consent ya beneficiaries Kiraze korwa ibintu ebyo bari twine kubanza twayebuza ukatunga consent harawe njya bukushanga ngo we ebintu kwiyabetunga bamhareta zo administration ibyapa yabihindura yabiteka mu mazinage yaza kuronda sento mu banka yasinge cyapa manye bintu yatandika kubiguza yatandika gukora cicugwire n'ikinda amateka nango guza nimbaso butaguza konka nimbasa kucisinga habo kuba na nyeru yare nshitame mu kandi mango akasente niza kashashura nabwo cyo nasinga waho nagarrayo nagarkaye na imbanye neshonga neshonga y'abantu munonga aho ko ibintu byo no singa tibyawe niza kashashura wabati Sarite byo no singa tibyawe no holdingire on trust of other beneficiaries no bobyine ahabwa abandi beneficiaries so haje wachimanya hu narisinga no mushango nabona bako batachimenyerwa nyongo ine y'umushango guriyo ko gubyami eshayo nanugwimuka so wabo ine ebintu urukumanya ngo ya administrator rebuka ngo ebe bintu waronda consent ya all beneficiaries bona beneficiaries bashimiye kuba ico decision yiwaza kora na uyu no kutegatego tekikizimbe twakiguza nza kuya musente ninga shitugure farm mpango ninga iyo tokuza kuba planning ya nko planning ya konka nabo bine kwikirizana niwe tunga consent yo kureba ngo ibintu mwaza gukora mwe na mwa consentinga mushika hino wabuzire ubutamanya hu yajira konke ibintu byinegumiza muri bukora so hata na yabuza harya babaruho uriyo wabuzire
twabasa ku accessinga twabasa kumanya hari but later in the mix omuntu okutwa tujyaho yagaruka kwija yashanga twakoze development sashire samuhwe hati yana kutwara mu mbuga z'amateka ngo tarabire konse what happens yabataruho ari kintu cyo kugira ngo yabataruho mukazaho mushonga zanyu mukazigayagaya mukareba ngo majority abingi bikirizana kandi share yeyeruho tine wa mwivire nawe ekiyari yende dukwe mukuye ino 20% yeneji bataruho that one can be excusable kongaro okushanga omuntu you passing them or no barabo ko bashariza kana we kikabe cyuri kugira ngo mutunge consent ya all recorders mwamuriye kuzo mukoti kuza taking a decision muze yo mukoti bebebezi bitababyara aha bayemba cyumanya bona kugira ngo nana ori yaza kwigere mishango ashange mwene kintu cyo niwe yabuzire niwe yabuzire mukamuronda mwene imumwashita makafamire mwaza kore kintu nanga urabo ngo ekyo mwachikora ki mwakikiriza nabo yes ndije shonga ekije yabantu binje barakukora neje intermediating timo ko intermediating ekije twantugambe yo kuzombindi y'umuntu tineki otine bihandiko yo no ku emphasizing mnongo manya ninyishe nto kana ngo tubeturuna nabarongo uriya yafu mbazongo abarongo batambura hamwe no buyargahe ibintu byenyo it is automatic munyomurongo mutabonye nabishitama what is the problem ati nana wabishitama mu oshemeye kuba oyine orsa oshemeye ko oyine that authority the moment wazo mbintu y'umuntu wafire otine urusorwe ibyo niba kweta intermediating icyo nico kugira ngo umuntu yatandika korese ibintu y'umuntu wafire atineki atine rusa atine letters of administration so ko kuba atine letters of administration izo gashanga wazo ibintu by'umuntu wafire bino mangu hati cyo mukikozere ki fire bakwa batandika kwigurira hemishango then haruho nana waza kugabanisa ibintu watunga letters of administration waza kugabanisa ibintu aho haruho kushanga ngo haruho abana bakwa bakira bato yeah true nena bakusoba ryo munda batakaziro yashanga umuntu ayine imyaka 18 225 ngwino abamwe bakiri kushoma atakashwiye kugira ngo wana kugabanisa ibintu abantu no basigiraho percent ya 20% aha bintu ebi tekanje babikire 20% ababana abarukushoma ababana abakinenge imyaka emito takashwiye abana kushanga bindeho disability yona ninga shoburemu nebarekera 20% kugira ngo umbarempa baganisa byona bareka 20% yo kujya gukora ki ukurebera ababana kugira ngo abantu bona bakora ki bona babasa kuganyirwamo twanto kugabanisa ibintu bitu bari abana basigaraho ki basigaraho 20% nabo mu imagining owafa no mushija hazakabina abana heru ahiza byo kuzika abana batubarayanjirwe aha kuba tina yabena abamanyaho umungero yona konka kutwa batwa letters of administration ba beneficiaries abandi bona twabatima twantumanya hatargayo abana aba bija bayanjira kuba rya bekeji nangwa na DNA tests zashoborora abana aba kuba rya banyakufa konka biriya byagezero mesho hata wambija aba bata beneficiary baba fixing mbata later kugira ngo nawe beneficiaries zo mushongeje hata inshonga mpango ne haya aha kubaganisa ibintu kugira ngo bija mutaka baganisa ibintu mwaza kuba baganisa ibintu ushimikora nabo mwabaketarinjira ahubwo n'aba beneficiaries aha bintu ebyo mwamuza ko hari yuko zo mukoti kugira ngo fine bona n'aba beneficiaries zini tubamanye turi kubehakana ibintu twabaganisa ninga tutakabaganisa mwabaganise muzokere kumaragarike mukashitama kugira ngo nabo mukore ki mukabatematemera kuko n'aba beneficiaries mwaza kurindaho nubaza kubatwara umukoti kandi ushange babasingo mushango bwe nabo no kureba ngo abija mukaba recognizing on beneficiaries bashimye kwa entitled on a portion kurigerite ko kugamba nabo mwabahereza ki mwabahereza share yabo kugira ngo nabo batunge abana batunga share yabo then hari ndije inshonga arakushanga ngo umwana aruho konka kaferwish hat ugo mwana na bari entitled ahashia yishe yes kugira ngo iyo abintu kwe biruho ishe yatwarwa n'inganyina konka ina habana hata abana nuko bari entitled ahashia yishebo ninga ya nyinabo kugira ngo bo nabo baba beneficiary aha share yaba ishe mbwe nuko kujya mwana mbaganisa mutakaje ngo naka ukande katakira umagara genseji ubwo nuto kubatsa mugambero no iteka ndigira ngo ayina bana share yeneruho nene twarwa ki
nineza kutwarwa abana be. Okay. Then hari haka kashoroshereje ko kushanga ngo waba tugambire ngo omucyara ninga iba ninga umushija nuwe first priority nuwaine kwa natwara umugisha gwo kubanza okuba administrator w'ebintu bya nyakufa konkara ha challenge kugira ngo omukazi nabari nkotine kazare omukejo ate abechika bagira ngo guno mwijija ebine bintu bergira aha tatitwe akabaganisiza mukuru witwe cyabaja mbwenu mukuru witu yafa nabwe cyo mukaze bintu bitabyine mukakwati tayine kuba nabitegeka hata hoho numwija muhajwangurira muta kashati onozo mu mateka iteka ndigamba iteka rindi jangu spouse bamuhe priority kandi ogunwe spouse we niwe mushija oninga umukazi we ari kumanywa mu mateka ati umwibyanye bye kikana kino biteka rubaju uyo nozo ko ati umushango gukutera action umushishura nako mwija kupita hatahamu ngwa ngo gutsukumanya umukazi manyaki kirebera abakazi b'ingene bashinge mushango nkejo yaba orientated kutetaza bademishanga zitungire ayinesheya kuba ashimiye kubatungire nabayine kugitunga ndo bitari byanyu byo kugira ngo ahangu tuturu kumanya kashata twiriho nakora kikatwira umuka bamtuye numanya mushije ukatwe namuri organizing akanamanya hati nabona ine kora kinene gukora icyo cyashimiye kubakoze konka enshonganeja hariya inagama kugira ngo ushwerowe bwaba batari valid ningashibwa batari ubukumanya umugihanga mateka garugo aho ubuzubuntu ho bukwizira ngo bwa byubushwero bwo babagisirwe customer rene bamanya ningashi umukisiramu recognized ubwo muntu nabari spouse now enshonge ndijo kugira ngo aharo kushanga abantu ba separating yes ori akashwerwa nahandi konka bakabagisirwa konka kumukuba mwa separating umuti yaza kufaka himwa za kufaka akaba yabire separated mutachera hamwe hato ngo natari entitled but we never divorced kashi nazagamba hati kugira ngo mwaba mwatanire kugira ngo by the time umuti yaza kufama mwatanire ariho kutano kwembiri konka no manya hine process y'imine kubana murabamu ukoreka ngo mwatana haza ejo process turagira birebe oguyatorogo no guyatorogo emyaka yababiri ntakwine konka kwaheza kufa impapuro zanje zo bushwire nzina come in think about administrator akashati nazagamba ati ko kuba by the time umuntu yaza kufa mukashanga mukamwa abiri separated mutaruko iteka riyo iri kugamba as succession kugira ngo umuntu kiyagere kufa mukamuri separated mukamutandire buri muntu ariyo ko muri tini hiyabe na uryumbiyawe no kwaryumbiye hati no butari entaito dashi ejo konka nyuka ni nyereka ngo mushantwire nabo konka iwaba no manyangu oine justifiable reason zahagwa cyo mwabe mutandire iteka ndugwikiza okuzo mukoti okeshoboraho kugira ngo no na nyindi entitled ahariye hariho umuntu uri kushanga ngo ukabogira hakushoma okay aho nho turatandikire twaza kumuraho twaza kuzombutuma bw'abashubuzi kuturarjaho twija kwantwongera kureba ubwo bukwato ubwo konka nabantaho konka haka kwata katwireho nyowere tazo administration shibwa ninzitunga ningo beneficiaries mbashime kwa bafuna mbintu bya nyakufa ishime kwa nimba considered cyane ashanga ntaba considered why have to challenge you katumure ntwisha kuba ntugaruka ahashonga niyemo Hello, Fred. When are you coming for Christmas? Mommy, guess what? I'm coming home with joy. Fred is finally bringing home a wife! A wife? Mommy,
Mommy, no, it's... My son is getting married to a girl called Joy. Mommy, what I meant, I'm bringing DSTV. And he's also bringing DSTV. Experience all the joy this holiday with an HD decoder for only 40,000 shillings, as well as 1 month of DSTV Family for only 71,000 shillings. We wish you a very DSTV holiday. DSTV Uganda, your home of entertainment. Kim Kahumro Chino Munyabiragiro Kim Capson atumanya natuganira nshonga zo kugira ngo umuntu yafa atasigaburagwa ninga yabusaga konkati yasiga hara benareberere bintu tiyamuhandika mu mbaragwa process yiturabamo haza mwene cyo atwahika challenges ezakubasa kureta mwo waherize gukora byona watu leta za administration mwikirizine ngo gunwara abareberere ubwo akubasa kwijomo mu rubaju bo tukaba ntubureba tuta nanahika kugira ngo kwakushanga umuntu umucara akaseparatinga n'umushijogo konkata bazambahandi cyo kugira ngo batunga those divorce papers bayereka ngo batana konka kuyaheza kufa hata na nyuma bari mu mwefura ba administrator hata nyo natahama kuba nyine mugishago kubanza kuba administrator we bintu ebi mbwenu am I still considered mbwenyine kwa nimba considered when in which period mbone manye ngo I have to come and challenge hatko kuba uri mu kategori cyo kugira ngo ahabure kumushiye yaferiro mu kamutanire mutacera habe bakakugira ngo toyine kuba ngite ko kuri kugamba mu separatingire tugenda yitura iwe oyino mugisha go kuzo mukoti kucarenginga itekeryo umubiro mu myezi mukaga 6 months kugira ngo wareba ngo tubakwereza bintu nuko namazima mukamutanire konka mukaba nuranga mukamutine bihandiko nozo mukoti hatkote bane yabarambaramuza kuteka y'ubujuruzi yukoza no gukora ki hati yo kote bane yihaho order ningashika jamwe konka mezi mukaga ori yarugire kufa ningo mezi mukaga ari abatunzi baragire kutunga leta zo bari arigire kufa ati no matter the process arigire kufa hato okijano de bintu bakakugira ngo tubarakumanya iyo ahwaho so ine kutaha mukare ibintu bitaka kusigira okay aha then konka umuntu ko agire kushoma ari bitakwetagana kuza mukoti kugira ngo idegandigera ngo umuntu yaba arya study evening ashagire kushoma naka Christina n'umukazi wanje kan kuri example y'umukazi wanje Christina n'umukazi wanje agire kushoma natwarwaye bakarfoniya hata unikibani cyumanywa akabatwira akagira official study leave bakabatataneri okay haro kushango ndijo ngo uwe umushije ni we yagenzire ninga akagomaka akagasigaho yagenda ya mwini abantu we yatwarwa yuwasigaraho hadi kandi jangu ogo wagenzire bintu we yabira yakozire ki akozire umushanga agenzire hati iteganye ndo bakwataho okay ikindi cyo kushanga ngo ogwe owafa niwe yaresire okugenda niwe yaresire okugenda kwanje ngo mukasa kugira amateko kugamba niwe yakoze ngiye separation ejo ati kandi baratakukwataho kandi bakwata haryogwe yo waturumuka kagenda ukamwe ukashara mningo kabanyo bateka na nepapura zokutana kandi waziteka wowe bitamwe mama ngo ndafutana ati bite kandi baratakora ki ibite kandi yo rwanda kwataho munonga kugira ngo iwe ukagenda mbenu batakinaho ki no batakibyinaho kakwate aho kubite kandi ndiyereka gutokira mu magara genseje okay turi aha muntu wafata kozere buragwa turi aha muntu wakoro buragwa konga atata moraye urareberere bintu bye
okubishemeye kuba nibitwazibwa okugira ngu nyencha kare ebintu ebi etaka bakubi beneficiaries batakaremesebwa okubasa kugira ngu bagende omumesho mbona turiyo tureba kugira ngu kucakubaho okashanga ngu nyowe nagira hero kushoma ubundi tunaba informed about the death of my husband ebintu nashanga byagenze romisho bakora kakuyeje ebintu babitambuzo bahika nyondi yo nishoma kuri nyuma sape ganje imangu things are okay kunaza kushika hangu yetwa nga bintu bikagenda biti hataho ni intandikira nkahi atu wijo kashanga ibintu byagenzire Saideriya mbona kashanga ibintu byakora biri mu ngaro icyo kubanza no kubana no kubona umanye bya ka stage kuzeze leta zo resolution bakazitunga kwe kuri yo kugabanisa ibintu babigabanise bakabigabanisa bahina hata kubanza kwete urendo ubwo mushije sho owafire akabari kiruho baragwa n'ubugamba kijya ngo ubancondoze ebyo byona haruho baragwa kandi ubugamba kibakabaganisa bata ushanga muri ebyo condoze utakatemenye beno manyecho ryo n'urwanerera niki baza kushanga baragwa buruho n'uburungi niwe nibukwereza amani bari barabera rubaju hata ibyo ko kubicondoza bano manya kutandikira kubiye bitakashiro administrator general yuwazayo watunga death certificate position wagira bamwe kubiye byakusigire kugira ngo byona babirabiremu wateke mishango mukoti yo kwereka ngo okabutiro taruho urya no official leave ningashi I mean study ukogire mu mishomo yuwaza kwija washanga ibintu byakoze reki washanga ibintu byakora biriho haza nicyo bakutera hariyo mu mahure kugira ngo in case hagiro wabireho umuntu wawe akugambira atwonka bireho obimanyire tukashikata kubimanya hata babukorizo bano bimanya konka ni tinkwamya ngo umuntu wawe nabasi nuko kubori munsi ngo nafa no barakucumanya ni kibazo kucumanya konka ndemwo kwisha hata aho wawe tirisi note aho buryo kureba ngo ebyagenda mu bisho byo na wabantu bimanye niyo n'abantu bawe note kama nyangu ebintu byagenda bita kwe batandika ku processing leta zo admission bari no bazikora bata iba kutera hariyo mahuru je tukashibintu kabite ko muri gaba kubitwara hati nyiho no kuba no rugirayo ukajota hati ibintu katukore ki katubirwaneho ibintu byanje bitafa koka aba administrator bine kumanya imirimo yabo kugira ngo iwe owatunga leta zo administration ecyawo no kureba ngo ebintu y'umuntu wabirundanaje ibintu y'umuntu wabigabanishaje kuyeyina yayinamasha amabaya mwagashashura kandi amazago nuno gashashura aha bintu byo kuba yarekireho then mwikirizine mwana mwikirizine kugira ngo abantu wabaganisiza ibintu byabo amabanja wagashashura nituza kuyija kureba ubire kubira ikirize gundo nituza kushobora abantu okuba kubaganisa percentage kugira ngo omukazi natunga kwingana ki abana batunga kwingana ki oguna atunga kwingana ki ahubwo je nayo n'umutendero go ine kutunga umutwi yasigere hamaka gatwazubwa gata kugira ngo nanye namaka ganje aba beneficiaries bahingo kuwantu gamba bona tubatondorere tubiheyo nana yuko ko ine bintu uryo mukazi wanje owanyu nyine yo share nyoko mishija wanje kasipose echo kiro ati no Suppose bagamba umushija ningasho mukazi ibyanje n'ibyawe byanje no kubino witu bagira ngo oyine yesheya wawe bajamwa first priority spouse wawe no haneri yakimu hata na nyinje tukashiye ibintu by'umukazi wanje twaza mbona reba ngo waturumanye nakureba nanye nakureba hari hanshonge yo kugira ngo bakabito mu mahure konkanyo tanatunga munishago kubishoma tanabireba mbwenu nije nka challenginga bakanjira ngunga tukabitomo mpapura z'amakuru ngo arabe nabasa kubichallenginga ayije konka tuwabishoma tuwija mbwene cyo nikiba cyamanyisa ngo mushango gwasinga kwatinda ndebe nshiki masa tugwa kusinga umushango gona no guretera hi waguretera haro kushanga ngo babite ko mahurire nkikuyambaho okubitangira bataka shohwizi konka tanabireba tuwabire wabutabirebire nabo sino leto mushango na beneficiary we na ninga umuntu oinemu interest omubintu naona ateka mushango mukote nka beneficiary kugira ngo nyowe narebe bintu uko birino bitambara estate ya tata ninga shi ya mawe uko yo netwazwa tukurunji hati noteka imishango
oje administrator kwale na twalize bintu tukwe ninga shabanza bari no bazombi bintu ninga shabagatunga leta zo administration nabwo no ikirizibwa ukatekayo ukacerenginga leta zo administration ukarecarenginga uko bari no bakora ki uko rimba mismanaginga ibintu estate mwere kugira ngo yatungiye leta zo administration iteka turi kugira ngo muri byatungiye leta zo administration ebyara ni byebyo no nabayine kubikorera umateka garugo yabatagendire mu mateka no kurebuka ngo yuwabikora terere bintu bateke mishango mukoti kokana bwe tugira ngo abantu babanze bakorese office administrator general munonga ubwo urukuyamba wa government urukuyamba kuri ibintu kubyaba distributed kugira ngo aho waremeraho munonga konka kuko sabe abantu binjye no shaka mu baba busy to bazayo kukanubwe tinaho kubasa kora abahandi utarabire mu office ya administrator general kugira ngo umuntu yafataragire ibintu aho sheme kubana utandikirana hawo kandi abona administrator general uwenka abantu baremwa kwigabanisize ibintu ninga shi wa administrator karemwa bakaze administrator general we naija aba baganisiza umateka we areba ngo 20% bajereza umukazi manya 70% ya biological children when so oya byamurema ogogwa y'ubushobozi bwo complaining we administrator general abantu we abaganisize ibintu okay ekinde kibuze kinanyine hati nyowe namanya ngo omushija yafa ndumunyanya nayirukanga na securinga death certificate abo kwatara ngo bine kwamba tandukana nayo koreka ngo umuntu ogwa kafa hati ninye nagihayo ninye njine na nabanda aho barizire bakazayo nabo babasa guhereza death certificate endijo abo kugira ngo binde kubano baba ba administrator ninga nyo waraka kugihayo ninye nyine kuba nintekwa kutunga letters of administration hati ico kubanza okutunga letters of administration kuko twakigambe cyukugenderera aha muntu ine death certificate okutunga death certificate of course neba yambaho ukora process yejo okay azeje umuntu bagiho munera umuntu wazayo katorendanga muntu yawo kabahandi kabagambera of course uri umuntu bambereka umuntu uto death certificate no yagitwira hati iwoto kujukoresa kugira ngo hojine ngwiyonoza kutunga letters of administration bahika hari ya cyangwa no consent ya beneficiaries ubona bahika hari abakashitama kugira guca amazuma ni death certificate konka tutuza kwikeza ngo beni watunga letters of administration bwena no batakujukereza bwena utakakwata death certificate ni gashobora kwa ukajemereraho tumwe no bujine utyawo nabira ni bana abafunza okay ekibuza cyaha muheru roya nabasa kugira huyizira on processeji ningito banyine kintu ndo tukutekwa kutukora mpaka tukikiza ha muhiro rero twendera ubwo soro ya none umwetaga process yona kugira ngo webintu nana manya kandi hine cyako bana bahaburamu kugira ngo utakakoresha mwe ndo ya none umwetaga uko babuze no basa kubotinde sense zo kumishashora konka wamwebuzaho akugambira tuwaze kine ningashi ajeta ate kinoza kwaba mbwe wero ya none umwetaga munonga kugira ngo process yora yabe no waraba muyona abase kushobora uko kubasa kugira aba namba Yesu mutwebuze ho twendera inamba Yesu mu 0 mushaje akambyikiruza 0 mushaje 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 wanje 0 mushaje 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 waba ine kibuzo cyona ekikwatirinde n'ebintu basa kongera ukubashobora ngora ngo abantu basa kugira umbuteka kuka abebembezi bebyanga nabo twenda kubahabura kugira ngo abantu benje no babishikiriraho bakwenda amabaraha kuhamya ngo umuntu akafa mbene kugira ngo imwe bebembezi bebyanga bakuru b'amadini abantu bamugume mu bahwere hari umuntu kushanga ngo nefa akazi bambe n'amafuzi nigenda amabaraha go kubayamba ukora terere ibintu byabazire babo abatiru mbwe nabebembezi abantu mubayambe mubakwatireho kandi murebeke ngo mwatamburira amazuma abantu babasa okutunga uburinganiza bena bembezi bebanga bakuru b'amadini nangona nezo office za government izabantu ubona bakwirukangeriramo mureke ngo abantu mwabahwera kura ngo babasa kutunga uburinganiza njiriza nsime management ya TV West management ya TV stabukoreta program nungi zo kushomesa abanya Uganda
Bridget nakora musya uriyo mu camera woman aba uriyo production ni wo bari munonga ahabwa program nungi zo kushimisa abanyarwanda. Eliakim atumanya Capson nkomnyabirajiro niwe yanatangaza hanshonga kezo ni teka ntuwarijira mwaho wabona aho kutambitsira twaza kurugahitwe twaza kwakira mzee ibisinsino na wazane party utakarga ha program ya systemka. Semyeko z'abakolamu okulamu obunyuma bw'obanga okolamu sirina biseera nzigenda ekindese kwe kubusaabo oye ebigambo tebikulama talina sente linda zitalifumita ebintu bya buseere mekapu n'ebizigo bya buseere yayo ebintu bya buseere mekapu n'ebizigo babisela Banga febala fonega, abaga balafu nesembe. Omwana saba meleva, nomuwa meleki nabuka. Semye koso ya kolamu. Semye koso ya kolamu. Semye koso ya kolamu. Laifu wekuware money, ngogorare money. Sabura, Jabara, Digida, Osabora, Bela Yongo Mani, Otakola Simbi Gomani, Labuya Lele Yakati, Tumiachiwani, Wano Bada Kunsimbi, Songa Tekwali Gwansimbi, Wano Bada Kunsimbi, Songa Tekwa Gulanga Simbi, Muliwa Basemyeko Zabakola, Okulamu Bunyuma, Wobanga, Okulamu. Semye kozo ya kolamu semye kozo ya kolamu semye kozo ya kolamu ukurika weekend wacha ukurika weekend akakesho ngona keleza bachara abari kufuruka bakafuruka kajamezwa utine ukire bwo kurondorwa urugoma utire cyo kwari ku myenda wafurukire kwa rugomo umuzigo go kazo mu rwogo jena n'urugoma rwawe jena n'icyo urajya ku myenda yawe ebyo byafumasi byaza kwimyenda kujyanika kahe wafuruka jena no mugwagwa wo kwandika ku myenda ari bintu byo kurya gubishemere kugira
ari ugushaka bakaji bajamuze go umuryango gona guri hebimori gweturize bimori yaza kufuka atakubishiga niko yakira umutoka yakireka kuro rureva yamara bimori byaje bimori byaje rureva bimori byaje bibo yamara kwemera mukaza nayiruka naza kwakira bimori aje bimori ebyo noja kushanga bwona amapapa tigaro abasheje kandi muri bimori abasheje kandi muri bimori noje buja amapapa kagatero harye bimori nibijayi abantu ndibabinena abantu ndibane bimuri musheje we umuntu ayinaka bucket karigayi barajayi masheje kandi bane bimori yes abasheje bimuri babinena nyebuja amapapa nikaze nyebuja bakajabo yakfurukana ka bucket kebimuri yakfurukana ngeno ko kubona ufurukana bucket kebimuri furukana nankari furukana umugwagwawe ko kwandika we myenda nibarije kurwana niba mugenzi weye turo rutaro rwagamba ruko pa naje bujenge ngo mukazi yarwana mugenzi we ko rutaro mugwagwabo muguhokane myenda kwawe kwandika myenda wafuruka n'umuntu nakweshegere y'urutaro za kurutakura muzigo furukana urahindika myenda umunyota umwenda gwa unaka tukanja kaguha nikaka na kwandika ho myenda ogunagusina shindika myenda ogunagaruka gisindika ogwagishindika iki shaba kita waza furuka n'umwenda n'umugwagwawe ogura yandika myenda yes furuka natu cokura ngo tubasha kuyamba tuwarwana baniba waje muzigo kutere bwo mukashongo disco vuranigira ariko cyo sheme kwa muzigo ngo kutebekana ukamweketiya eje abantu nakoreka babyame umuntu nagura ufaje tukarebera ibikoresho byaje kwika umuntu nagura ufaje tungura ahura kugutu arabana bakutira za ufuka bakomukasheshe yes natira ufosho ngwe urangomba kabireri nkebitu angwe birikashe umwana kigwa kuzireza ufazireze gamba reka kutira ufo munonga muzigo tikene jaka ufo yawe planinga utakarekere ikintu kiraretira mugenzi wawe yargo mu kintu yargo mu program yes twaza kutandika ibiro bikuru byafumaje Christmas planinga umunyoto mugwangwineho urwo mucyara kazi murenga mu gace muri cyawe cineho ne cyawe aha planinga araba kurwana n'amakara kwaninga gwagure kutaye amakara wenda kweza woni boje muhereza amakara ureke kurwana ne mushigiri reka kurwana kuza guhomura kwa wamfara umuriro kwa gutwara amakara mugumu yes twara amakara bwiro mukaje bibiriti areke kurwana muzigo yes shiringi rukumerwa nkari mebiriti 10 bishijuro mukazi ajana ateka buri muzigo cibiriti mutagarucura makara ikibiriti kimwe yes amarwani roti esigiri kuri bibiriti byawe ikomishiri 10 oberezo mukazi roya umukarisha na chestene to koshurgo wenga abiriti 10 mukazi nagomoka kuzimu yes so plani gire kayo musheja we vafuruka no muguhane mamuza furuka nesigiri yabona je kutaya makara furuka manyo tatiya ibimuri byanye mbyine nije kutindarwa nabamuzigo echa kabiri abana bano handika kirogo cha landlord manyo tegirure landlord abano bagambo kirabeshe ko muzi abandi bana mutaletero buzibu landlord nakubinga yes plani ngo manyo tegirure nakutahamu ne landlord eranje abana baje kugishiga makara kushina za kusikwaza ati plani ngo muyotegeka yanje kandi plani ngira abana mbane bareka kwandika bidogo bya landlord abana babumwire landlord takubinga wati kwaje kizeto plani ngo munyutire plani ngireka yanje abana mwana natira kapira kagomo mboga za landlord ajata hapana bana mwaza kuzana muzane hini yare nemboga z'abazitari z'abandi ya abana bazo mu cumuro plani mota bana nazo kuruka unaza kuruka naba plani ngira abana bazana munonga batakandika kirongo cha landlord batakatira kapira kakogomo mboga z'abandi wewe umuntu uyetetiye nazo mukuri ha warabano baje kumura waje mukuri ha twanda naje namutima biro koragaye wacha wewe yes turani umutati akapira ukaza kutandika bano baje kumura aza kujabuzibu sho posta misho pranje tubana banje tujamuzigo gwabandi mwaza kujenga mureka kujenga munonga mwaza kutoro kumanye waza kutorera yes
waza kuzana abanyamwana waza kuzana nabo mutakarwana bapurani ngiro bahano osamisenka bana bato obatekwe kanise bona bazo mpurani rongi yaba lishando bo batwara yiramizo bamanye kigabo cya ruhanga umwana umwigishe dino umwana umwigishe kumanyara umwana umupurani ngire ariko kujuma bana abahinguzi ariko kujuma bako abajenyi mbwena purani nge jabashemerwa baramuso mu ruzungu wacha wewe bisisi na mutima na biroko lagaye wacha iko niko purani ngire kayawe kuma wacha Shituro muziki wacha wewe. Semi cause I call him semi cause I call him semi